Pamiarsa harga perbuat pokok utamanya ne beras sering bali keuningin saya nincap. Yani pemerintah daerah nenten digelis mapidap-dap antuk ngetegang harga punika mejanten ngawinang keramonen nenten presiden numas beras termuatang mauah ngangge pabuat pokok tiosan. Krama Bali rawi mangkin nampenin panincapan harga bahan pokok silitunggil nyani beras. Sawetara wewidangan kauningin sampun ngelaksanayang panincapan harga. Silitunggil nyani ring Kabupaten Badung. Dawak kaliwuku sane lintang panincapan harga beras kauningin sampun memarki. Sawetara pedagang taler mausang indik panincapan harga inucap. Harga beras lokal kauningin nincap kantos Rp3 sane sadurung nyani 11 tali Rp3 mangkin dados 12 tali Rp1. Raris ring beras premium sekadi beras Banyuwangi miwah Putri Ratu taler wenten panincapan. Tanturnya ring komoditas harga hasil pertanian sekadi bawang kauningin tedun. Sadurungnya munggah ring harga plekutus tali mangkin sampun tedun dados sia tali rupiah. Ring tengahing kahanane sekali mangkin pemerintah kaptiang sidat tedun langsung antuk nagtegang harga. Lianan punika krama ring ambara layani utawi netizen wenten sane mausang yening kuentenan beras dahat kabuatan krama sakewanten yening harga beras mal ketarkayang krama sida mawah ngawi gunayang sele utawi nasi cacah pawawah inucap kaunggahang netizen ring akun Facebook @balipos KMB Balipos nguningayang.